Anyang aki din! Agsubli ako ni Jay Tubay, tatang, nanang. Magananad ka ti pa nagsuble, manak ko. Ay na po, nagbiik nga min ti bakasyon mo dito Pilipinas, anak ko. Wen nga rod nanang. Hun gayam. Alaan yun dahito sing-sing kan kwentas ko. Ha, balitok asing-sing kan kwintas ko nam. Wen tatang, ibati kon kada kayo. Nagpuskulan asing-sing kun kwintas dayta, anak ko. Wen nanang, kukwayon dayta. Ay na, agyaman anak ko. Balitok ko naman. Nagkana sa Sa dino ti papanam, saryo. Awisit man dagiti prinsip ka, ta ginom kami ti arak sa leng bakal. Anya? Ay, para magkumanto sing-sing kan kwintas, ay balitok ko naman. At dayta ka manan na kunak, saryo. Ay kakit din iparparam magda kita. Ay kakaisuna nga dalas kaw. Sigurado nga apalan dagiti prinsip kaw. O makita da dagiti alas kaw. Paramag day jay asaryaw, kunamlan baknang, nakaisem nga uray awan isuman na. Naragsak nga raod ni Parisaryo milibakait. Nes ngamin ni Jay Dubai di anak na. Dakkel ti sweldo na. Angam nalabas ti kinaparamag na. At dala iti paraangan, ngam nakakwentas iti balitaw. Pasikat. Bayam latad. Trip na nga rod mait. Sa maysa, mayran rano dakmat iti kinaparamag na. Una, tamay sakamat asumusok mong. Agpapada kayo anagsam iti arak. Ha? Talaga mat itaw. Agkakarupa kayo pa yun ngagbabarkada. No nabartag kayaw, kasla kayo maten aglang-langa akaldaing. Ayan niya lakid din ni Meli. Nagaduman na sa una. Sumarteng kan. Ang mga numatibab ka pa'y. Padasa ma, ipagamod ka no aramidom na ita. Anya? Managna ka dito'y parangan, saryaw. Apay aya. Awan, kaya't ko lang ipakita ti kabarbaro sa sapatos ko, tatang. Made in Dubai ko naman. Isumilagayam apo managnaka ta kaya mo ngay paramag na ita barbaro a sapatos mo. Wen, tatang. Nagngina day tao, numapan mo katagin ni Jay Maul. Ay, sana kapaglan agatagin ti ordinaryo lang nga tao. Ay, awan bibiyang ka no nanginawan no saan. Asanak met nga graraman nakaskan ka. Feeling. Anyan hagi din ni tatang. Agpaiso may saryaw. Pasikat ka. Di ka lagbayin. Tatang, Hoy, saryaw. Napaglan ka paramag. Amang ano day tanto ti pakaisag makap. anya kumbangay ti pakaisagmakap, tatang. Uldapon na ka. Agasap, iparparamag mo pa day tabalitok a kwintas mo. Kas kala nagkwintas nga lutiit. Ay, salpag kitay. Apay nga agbubusor ka asin mangput dito'y balay sa riyaw. Diyak magustuhan timbagan ni tatang. At nakano pakaisagmakak nga agusar iti balito kakwintas. Apay, anya ay atimbagan ni tatang. Eh, pakaisagmakak kano nga raw, tararamiday. Talaga ba itaparamag ka sa riyaw? Ingkakit din iparparamag dagiti itidken ka ti anak mo ijay Dubai. May sakamot sanay, kanunungam ni tatang. Kaya't mo nga raw niya dadag sa mapasamag kanyak. Talaga akanunungak ni tatang. Makikitak may ti araramidam. Pumanagnaka iti paraangan. Kas ka na turista ngawan kwartana. Anya? Kita man talaga nakapurporma ka. Mamimpat ka pa'y nga agsukat iti maisa nga aldaw. Di ka mo nga ron agdigdigaws. Ay, trip ko nga raw, lapdam kiday. Ay, kat bad trip ka na. Nakaisuna baro dagiti usar kaw. At dapat balitok asing-singkin kwintas kaw. Saan mo nga iparamag dagita, saryo? Nagalas nga ugali ti kasta. Gumatang ka itilakok ang natang, sariyo. Saan nagagsisiday tinatang, manang ruseng? Karne ti sisidaw. Anya? Amaw, manang ruseng. Adon ti kwartak, milyonaryo akon. Aya, Uy, manang, no makitam lang kumatilinaon ti kabinit medyo balay, ay napnaw iti imported adilata. ay naggana saan. Itay agsapa, nagarmusara kita imported a corn babe. Itay mo't pangal daw,
nagsidaag iti lanson mate nga imported. Isuan niya kasapulan tag siday tinateng. Para lang dayta kadag iti awan makukwartana. Yes! Ato yan ti pulutan nyo a crispy pata ken lechon manaw. Ay nagimasan ti pulutan tayo. The best ka talaga, parisaryo. Sana all maraming pera. Ay, diya kaya tagpainom, no kornik lang, ti papulutan ka. Nababayin mo't ka na kayo Anyat sir-serbi na nga do ti kwartak, nawan ti papulutan ka. Bala, agpapas tayo nga ginom iti arak. Siyak ti makamaw. Talaga bumakbak ng kan, parisaryo. Saan ka nga parikot iti kwarta? Ay, wala pari itaw. At dapat nga agbilib kayo kanyak ano ibagak agumata nga kiti kutsay. Anya? Kutse kunam? Wan pari itaw. Dete kutsay nga utumatay. Ay naggana sain. Dete kumakutsi at tumayap ti kayat kukay. Ay nagganas manin ano tumayab ako tigatangan, parisaryo. Pagluganan tayo ama pa ni Jay Bulan. Ay, saan lang nga jay bulan ti paparantayaw pari itaw. Sa dino pa ingay, parisaryo. Ijay langay. Ay. Nagganasan ngay, parisaryo. Aywan pare. Kalpasan ti panaginom tayo ditaw. Ilibre kayaw ama pan ijay langit no madamdama. Ayos! Nakailag ka mo ilatan dito itirasa ti balayaw, Senyor Saryaw. Anyala kiten ni tatag. Awagan na kiten ni ti Senyor Saryaw. Talaga man, kas kalapangkis akarag ang nakaida. Nagdakalan tabok si Mau. May talagin inom iti arak ti among haramidaon. At dayta ka man na ako nagtatang. Isungarot ti kayat ko garamiday. Nakapurpurma ka. Naganglik ka mga rod. Tatang, Magat arak pa'y latipayod Mau. Inaldaw ka nga agpapainom. Ako na blandi kay may busan iti kwarta. Ha! ay naawanan ti bagam kanyak tatang. Go away! Go away ta ropam. Anya nga ta, no day ta biyag mo ti ag go away, salbag ka. Tatang! At ni pare itaw. Awan, nasa parimwar. Apay aya, Ay awisak ko ba balay may taginom kami ti arak. inikatan ni itaw iti aginom iti arak. Dandani na tay idinaudi a panagiinom yo iti arak. Anya? Dandani pa yun nadadail ti ulo na. Gapu iti nalabas a panagiinom na iti arak. Agsasaw ngagmaymaysa. Kasarsarita na jay sapatos na. Anya? Iso adimon awisan ni itaw tama nga nuad-adda a madadail ti ulo na. Saan ka rumat nga agsidsida iti natang ni Saryo, biyanong? Patpatsem da dya tao. Agraraman. Feeling milyonaryaw. Nag-feeling nga raw. No day baganakan ka, di mo papatsyain. Para magday dya tao. Mapanak ko maagla ko iti natang ijibalay da. Ngamdalagip ko, dya imbaga na idi kanyak. Saan nga agsidsida iti natang? Adamot ija te manugang ka. Iso ti agsida itinatang nga lakom. Sige man nga ron, biyanong. Kapuros pa'y mat nga ron dagiti lako ka natang. Nay, anya tararabidem dito balay manang Rosay. Umayak agla ko iti natang Ni bakit mo, tigagarak. Bagak matenken ka manang Rosay. Saan kami agsidsida itinatang? Ha? Karne iti kayat mi asidan. Nagaduti kwarta mi kinibagat ka. Iso asaan kami agsidsida itinatang? Ha? Ay, natangken mo ti ulo, manang Roseng. Apay ayang ay papilit mo ti umay agla ko itinating dito balay may. Saan kami nga ron nagsidsida iti ruot? Anya? Go away! Saan kami nagsidsida iti ruot? Saan kumamot akas jay ti panagsasaom ken ni Manang Roseng Saryo. Kababain. Ay, awan bibiyang kao na mabainan. Imbagak matenken ko, asaan ta nagsidsida itinatang? Tapasing akarne ti sidsida ta. Baknang tangaruran. Si kalaeng ati saan nga agsidsida itinatag. Gaputa agraraman ka abaknag. Naulaw kaan. Anya? Naglaing ka nga agparamag. Kunamlan na sino ka akabakunangan dito'y lugar tayaw. Nagpangit ka mo nga raud. Ay, sumarting kan, saling. Talagamat nga do ti kwartata. Nagdakal ti sweldo ti anak ta kag trabaho iji Dubai. Nurse ko naman.
Nalabos na itan akin na parang magmaw sa riyaw. Si kamutlat maibabain. Mala, agluto ka kita itinaima sa pulutan. Tao may dagiti babarkadak dito'y house. Anya, agpainom ka man ay. Uray man na ginaldawang agpainom kat mabalilata. Kakaiso na nabnabsog ti bulsa kiti kwarta. Agraraman. Ayan, ti adu a kwartam. Ipakita man nga rog kanyak. Ha? Ha? Salawasaw ka, limalalakyan. Ati mo pa iti babae, amarite. Imbaga ni Bagabaw, amad na dahil ka no ti ulom no mabartag ka, pare. Pat-patsimot dahil siya babae. Kung kuna na lang tadi na kaya't asumurutakan ka. Aya, Iso nga giyaman na tayo nawis na dito'y beer house, pare sa rayaw. ay no problem, pare. Awan, apolos ti gastusem. Siyak ti magamong agbayad iti inuman sa ngarak. Awon kaya. Ang mga nawanin ti pagluganan tangagawid. Labi iuna yan. Magmagnata na gagawin. Makamu ka nga ron, pare sa rayaw. Ikaw ang bahala. Ito pa iti kwartak. Roy, pare, ito, kakaiso na anak pahuit dyan ako. Agor na sa maya. Jakon kabalan, pare sa rayaw. Mga no matumba ako na magna. Ano nga, agawid na nga rin. Wawawawawan na. Agawitan, pare sa rayaw. Maulawak at talagang. Hindi. Mabit lang pare ito. Abay nga pare sa rayaw. Doon na lang ito nakabalangan ni Didaranda. Sa di na? Di. Dadamot gaya may tisangwanan ta. Sino kayo, ha? Hold up na ito'y. Antay mo kam? Itad mo kada kami ti kwarta ka na lahas. Saan? Saan yung alain? Patayin da ka. No saan kayo nga tungpal? Pagkasayaw! Di wala ti kwarta ka na lakas ka! Alay! Ay, nawanan di balito kasing-singkin kwentas ka, agraban kwartak. Nahuldapak, mga... Gonggo na ba? Ikaw. Daita ti maganap, ti paramag. Ay, binugbugdak pa na gitawan at bay na lalakay. Ay, ikaw. Ay naapo sa riyaw. Agnakam kamo siguro itan. Manipod ita. Saan kamo na makadawat iti kwarta iti anak ta? Ano tingkat mo asawad sa laing? Impulong ka ter aramidam iti anak ta. Di ka lagbabain. Sana pitpidutin ti anak ta ti kwarta nga ipatulod na kadata. Ikan na kumapaya iti pagpa-hospital ka. Walay ka. Makamu ka iti biyag mo. Agpa-hospital ka ngagmay-maysa. Di ka mo't ikan iti kwarta. Salbag ka. Anya? Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kasla pa na inayunan dagiti kalding mo, Romeo. Wen, Rona ba kahit? Nanayon ti may sakalding. Sa dino nga tinangalami ti kalding. Napidot ko dya igit ti kalsada, Rona. Ang mga no tinakaw mo day ta kalding, ha? Shhh! Di mo pigsan ti agsaw. Tama nga no, at damakangag kan kakaruba. Kun kat at tinakaw mo day ta may sakalding. Apay, di kagbutang iti day ta nga aramidam? Nalakit din ni Rona ya. Jak kanunungan day ta nga ugalim. Mangalding ka. Hay! Di ka lagbabain, Romeo. Oh, nagapuan pa rin nato. Ije ka bang barangay, pare Romeo. Kasta ka di. Kasarsaritan mo di tayo dagiti kakabagyam. Pagsarsaritaan mi man di natakaw a kalding ti pangamag. Tinakaw dati kalding na ije igit ti kalsada, pare Romeo. Ay una yan.
Agraira man nga rodan dagiti agtatakaw dito lugar tayo. Wan nga rod paray. Sapay nangi na ita ti kaldeng. Ha? No asino man da dyan nagtakaw. Heh, agsakit ko mati tiyan nang agsiday ti karni ti kaldeng. Anya? Nagadumat gayam ti manok mo, piling. Wan, Romeo, pakpakanyak man ida? Naglulukmad daw. Nagganasan. Ha? Anya tinagganasan, Romeo? Ti kayat ko sa wine. Nagganasan ti agtarakan iti manok. Ay, wala, Romeo. Sana all at datarakan na manok. Nagimasan nga iti karni dagita ni iti ba manok. Yummy! Oy, rabi iunahin, Romeo. Maturok kan. Maturog kalatan, Rona. Bye-bye anak latan. Tas anak pa yung makaturog. Anya aya ti pampanunutom. Kinunak mata maturog kalatan. Di kan damag-damag. Makamu ka no, di ka pala maturog. Mapuyatan ka. Ayan niya lakid din ni Rona ya. Nagadupay la sa una. Umuna ka na maturog. Tas anak pa yung agtuglep. Narnakan lakid din titurog ni Piling. Naidapmat na dagiti silaw na. Ay sinalbag. Taol dagiti aso dita abagatan. Naman no ad agron-ron data no diti sa ano nga dayo. Dayay. Nagsardengin di pa nagtaol dagiti aso. Gundaway kung dayto ang mga lakadagiti manok ni Piling. Kwarta manin daytoy. Napanam idirabi Romeo? Adaya. Adak lang matitoy balay di rabi. Ulbawd. Napay mananaya. Saan ka amakaid na idirabi Si kakadi, tinangtakaw iti manok ni Piling. Anya? Tinakaw na ti manok ni Piling? Si kakadi tinangtakaw iti manok ni Piling kunak. Ay, pakbakawan. Sana siya tinagtakaw. Di nakman pabasulan tawan ti pamanagnak mo. Amamukan, Romeo. Saan ka lang amangalding? No di kat agmamanok ka pa'y. Anya? Mapanagkakla ang asika tinagtakaw. Ipulong ka. Gimatang kagayam iti bakam, pare Romeo. Awen, pari nato. Usarak man ngagtalon. Imbag pa'y ken ka, tada igatang mo iti baka. Nay. Ay. Nagadupay gayam kalding mo, pare Romeo. Awen, nato. Nagagutak namin ngagtarakan. Isungay maduda. Ay sus, kasla mailasin ko di may sa kalding Kasla tay kalding ni pangamaag anapukaw. Apay, pari nato. Kita matlat tanda kiti kalding ko. Ha? Kwa? Naglulo magdagiti kalding mo Amumatan pari nato. Nagagutak ngagtarakan. Dakbay-bayan amabisinan na kiti kalding ko. Kanayon mo't ngagronda nagiti tanod ko. Yung sanda matilew nagiti agtatakaw. Saan lagayam nga iti kabang-ibang barangay tayo tagtatakaw? Uray diti barangay tayo, at damat agtatakaw, kapitan. Wen nato. No damadlaw mo akarkar na iti arubayam. Itix na kadagos. Tamumat ti numero ti cellphone ko. Ay ariglado, kapitan. Ipakamok adagos kada kayaw, no dama si putak ngagtatakaw. Romeo, nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Ang sipsipot ka kadi, ha? Ha? Wano, agsipsipot ka iti takawam. Anya? Oy, kaamamanday tangiwat mo ron ha? Ang mga nuad na makangagkan ka ngagtatakawak. Pudnomat ngamin nagtatakaw ka. Ostoon, di mo pigsan ti agsaon no kayat mo anasayat ka kanyak. Anya, Daitak day tangiwat mo makita. Sa lawasaw ka nga asawa. Naimas to'y pulutan ta, pare Romeo. Tinulan ni tiba manok mo naman. Kakaiso na nga do ti manok ko pare nato. Pinartikmatan dyan may sa atap no maramanamat. Agyaman na nga ro data, sakti inawis mo nga ginumiti arak. Pare. Kababain pa ikitin ta, si kaamin ang tinagastos. Nyalakit din ni pare nato.
Nagbasit la banag da ita? Yung pagpaikin ka, tadala ta kwarta mapaggatang mo iti arak. Pare Romeo. Nagagita nga ro, di so nga dulat ti kwarta. Sana parikot ti kwarta kanyak. Ay. Napaya nagsanay ka. Malagip ko lang nagiti manok ni Piling nga nagpukaw pare. Ha? Sayang dagiti ang manok ni Piling. Kakaiso na pagbibiyagan na. Inalala ang timan ni Brown. Ha? Sigurado kay tiday tangay bagbagam nataw. Dahita tinapaliiw ka, hindi naginom kami di balay da pare Romeo, kapitan. Siyak man timang paliukan ko na. Un kapitan, patsak nga isaw tagtatakaw. Madlaw ka dagiti garaw na. Kan nailasin ka ti kalding ti pangamaag. Ah, Un kapitan, nailasin ko di kalding ti pangamaag ka mapukpukaw. Impagod na iti sirok ti kayaw. Aglablabos kan, Romeo. Apay ba din ro na? Anya man hindi ta pagpupudutam. Inton kwan, adda makasipot kan ka. Isi na daday takararwam. Anya lakit din ni Rona ya. Awan ti ron ba nga pagdanagam kanyak, gaputa expert da ito yung nagtatakaw. Anya? Danag mo na ya. Awan to apulos ti makadlaw kanyak. Aramidak ti kayat kong aramiden, tapag kwartaan da itoy. Makamu ka, no di ka dumngag kanya. Si kantumat laang ti agbabawi, iti udi na. Anya nga ti aramidon ni Romeo iti paraangan. Tumalangkew mo. Ay, dayjay. Kitaan na dagiti taraken ko ang manok. Nananana, sa bali ti agparparik na kanya ka. Isunsamot ti agtatakaw diti barangay me. Ha? Ipakamok at dagos daytoy kan di kapitan. anya ti aramidem itay di paraangan da iseng, Romeo. Ne, sa bali ti tinor ti sarita ma, kapitan. Anyat pagkit kita am kanyak? Anda dakas nga aramid ko? Apay, akas ta ti sungbat mo kanyak. Magasangan ka, taadda aramid mo. Ako Ako naknamin no pabasulan dak nagtatakaw. Awan ti ibagak nga agtatakaw ka. Sikatin ang ibaga iti dayta. Ha? Anya lakit din ni kapitan na yan. Mas lagdua-dua pa ilang may. Apay alim mabaga taropam. Kas kalamapaiswan Romeo. Aha. Maduk, talakla sikati agtataka o dakas ka kanya. Apay akas la apurido ka, Romeo? Apay asaklat ti makitkitam, Rona. Kasano? Itay ka pa'y apalpaliwan. Saan ka manin amakaid na? Panawan nakman. Kaya't ko tiyag may maysa. Ay, amuklatan, Romeo. Anya ti amaw. Ay, aburido ka ta kinasarita na ka ni Kapitan. Agduadwan kan ka. Ha? Awan ti pabasulam, numatiliwan da ka nga agtatakaw, Romeo. At least, sa anak anag kurang anang bagbagakan ka. Ay wayway kung tibaka kan dagiti kalding ko. Panawak pa ilayda. Subliyak to idahin to napudot man inti panawain. Nas ka na padakkalak ida na imbag. Tapno nanginan to ti presyo da. Kwarta manen no may lakok amin dagiti kalding. Kastamot ang tibaka. Nagawid akit din. Dakpay nagarmosar kahit. Mabisina kaon. Dayjayan ni pare Romeo. Pinanawan ng dagiti kalding kan tibaka na. Ay, agtatakaw na tataw. Adon adara sa pinaliiw ka. Sigurado nga agsakit mo ti ulo na itiramidag. Itay pa sinurot ko dito italtalang. Tapno maipatongpal ko ti panggap kong aramidain. Agtignaya kaon. Tapno di na makita taramidain. Wen kapitan, dahi ta tinapaliiw ko kan ni Romeo. Isulakit dit agtatakaw dito'y lugar tayo. Anya pa iti sabali ang napaliw mo ising. Nagpartak ti garaw na amag na. Kan masiputak nga umararubayan iti rabi ay. Anya, apay asan ang makita dagiti tanod ko. Nalaing nga aglemeng. Isu asaan ang makita dagiti tahanod mo, kapitan. Ay, no nalay nga aglamag, saan nga kuri kanya?
Dakas dayjay, no matiliwak nga agtatakaw. Bakit? Bakit? Ay, Apay Romeo, kas kala maururaman. dagiti tarakan ko akal din kan baka. Apay dagiti tarakan mo? Awan na ba ito ni talon? Anya? Dalakit din ang alaka dagiti kalding kan baka. Ay, awan bibiyang ko iti day tangay bagbagam Romeo. Apay ko mga awan bibiyang mo. Pagkwartaan dagiti akal din kan baka. Pagkwartaan laang Saan ka di tinakaw mo matlaang dagiti akalding kan baka? Ha? Ammo matlagayam ti masakitan. Ita, ammo mon tirik na ti matakawan. Sino nga itinangala ka dagiti kalding kan baka? Jak ammo kan ka Agsagana kanyak dedyang agtatakaw. Dakas ti aramida kan kwa na. Naay? Nasakit tinagam ko itinaramid da. Jak ida mapakawan. Nagbalatag matlakan ka ti madi nga aramid mo. Ha? Kapungtot mo ti padam nga agtatakaw. Saan ka di nga agtatakaw kamot? Rona. Nauma ako, Romeo. Siya kung ti mangibaga ka ni Kapitan nga agtatakaw ka. Anya? Talagang aramidat day tatap na agnakam kan. Di mo aramidan day tarona. Diyan ko nagtakaw. Basta di na kay pulpulong kini Kapitan. Pangasim. Anya? Ay, agsingsing pa takon bakit? Diyan ko nagtakaw. Pangasim. Hindi na kay pulong kini Kapitan. Diyan kaya ti mabalaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakatua pulutan kanara. Mansaw kakatua. Kakaisu na nakadaw tinapasadaki ti kalman. Eh, wala gani. Talaga nga do ti kwarta mapangilibrim kada kami Talaga bastante tayo iti arakan pulutan Ay di kayo matanagan kakatua. Ama modak matan. Talaga nga ado ti katangag nga arakan pulutan. Agran nagtayaw nga ginaw. Una ito nagpainom ka manan iti arak kadagiti babarkadam ganay. Anya laki din ni tatang. Kakaisuna na gadutin na pasadaki ti kalman. Sana nasayat na itangan aramidam. Gastadur kalaunay no da kwartam. Anday ta kayo manin, tatang. Kay puno mo ti bagbagag. No kumataurnong dagiti kwarta nga igat-katang mo iti arakan pulutan. Diyan dapay maurnong yung agasawa. Tatang. Ay, dahito iti tandaan am ganay. Sursurwam ti agimpay. Tapno da kwarta yung agasawa. Anya laki din ni tatang. Adula amin day tang ibagbagayo. Sa may isa. Saan mo mo't ako kwa ti jeep ngay man manihaw? Makipaspasada ka lang, mate. Nagagatang agtrabaho. Iso nga adu ti kwartag tatang. Ado ngagpaiso ti kwarta, ngam sa bali mo ti pangigas-gastusam, salbag ka. Imay kayo ka di ti balay tapno sermonan dak tatang. Wine, umay ka bagbagaan. Sana nasayad na tagar aramidam. Ibusem ti kwartam kadagiti babarkadam. Ay sayang laeng. Husto timbagakan ka ni tatang gani. Nalabas ti kinagastador mo. Anya nga ita. Datan tinaibusan iti kwarta. Anya laki din. Danag mo na ya ising bakit? Mapanak man nagpasada. Parang makaaduak. Tapno anda manin kwartada. Di mo man ibagbaga kanyak a kwartata ti mapaspasadaam. Kwarta yung agbabarkada ko na Anya? Saan ka di nga iso ti pangigas-gastusam iti kwarta? Oy, suparteng ka na, isang. Tsak kaya titinor ti sarita ma. Awan pa'y sirsarib din nga agpaspasada. Tapara matla ka dagiti babarkadam ti mapaspasadaam. Igatangan pa'y ida iti naima sa pulutan. Idinto tadata kat agsidata laang iti prito nga itlog. Imbagak mat asumardeng kan. Magasangan ka, gapot agpaiso ti ibagbaga. Ay, salbag ka kidi a tao. Oh, ising. At tuwin ti utangam asa nga kilo a bagas. Ken 2 a dilata. Agyaman nak, isa. Mas da awak man ken ka ising.
Anya ti pakasdawam kanya kisa. Kanayon nga agpainom iti arak ni Gani. Kaya ta sa wenday ta, ado ti kwartayo. Anam, apay nga umay ka pala umutang. Kasanumot ngamin. No adda mapasadaan ni Gani, ipainom na kadagiti babarkada na nga istambay. Anya? Busbusugan na dagiti babarkada na. Aya? Naumaak pa yan iti dayta nga aramiden na. Nagalasin nga ugali ti asawa ti kasta. Imbes sa para kada kayo ti kwarta ang mapaspasadaan na. Ay na, no siya ti mauma, panawa ko ni Gani, kat makaamon iti biyag na. Wow! Ado manan nga haraken pulutan ti sangsangwan tayo, kakadwa. Ano pa iso? Teryo, nagganasan ti biyag tayo. Nagbayag matan ni pare Gani, ana pa ni Jay kusina da. Ne, antay tamat gaya man. Oh, ato yan ti tinuno apaltat. Lechon manok kan dumapay. Wow! Nagimasan? Na ito yati pulutan. Agren nagkayo ti arakan pulutan. Ado da ita. Kakaiso na nga dumanin tinapasadaki ti kalman. Ay, naggana sinjaw. Agpapas tayo manan nga ginawm, kakadwa. Nadatasid si Daim Iseng. So imot kan mantika. Uwan tatang, ano sa kunday ti asidaan. Ay. So ikan mantika ti si Daim. Idin to tagkakaimas ti pulpulutan ng dagiti babarkada ni Ganay. Awan imbati ni Gani asidaok tatang. Siyak pa'y tinagtuno kadagiti paltat a pulutanen da. Aniya. Siyak pa'y tinagadobo iti karni ti baboy. Ngampulos nga awan imbati na kanya. Ay tiawanan bayin na lalaki. Danugag san titinggid na tapno saan na makaangais. Magaturturo ka kon. Ising, bagay. Yaplag munti ka man na pagidak. Si Kanti mangyaplag iti pagiddaam, salbag ka. Abaya sakti, baon mo kat nabarte ka karot. Sigati agtignay ta saan ka nabartak. Basol ko aya, no apay anabartag ka, Gani. Makamo ka iti biyag mo. Ha? Matulog tagitin. Ising bakit? Ha? Maturog kang agmay-may sa diti selekta. Sa bali ti pagturugak. Pagturugam nga raw da. Ijay salas. Di ka ka din gumurgura kaniyak. Ising bakit? Umay ka. Umay ka ang tapno at dasap alak a maturog. Bakalan kanto pa'y makitam. Ay, salbag ka. Jakon kaya ti makikaiddakan ka. Anya? Ha? Dwala ang akaring ti pagarmusaran tayo, Seng? Wan, sagay sata. Di matang ka kumamat iti naima sa pagarmusaran, Nap gaday ta akaring. Anya kumangay ti gatang ko? Kat impainom mo manan, tinapasadaam ka dagiti istambay a babarkadam. Anya laki din ni Seng. Di ka nagsahupay. Di mon pakibiyangan day ta. Imbag pa'y dagiti babarkadam, tanaimas ti kan kadenda. Idin ta siyak, soy kan mantika lang ti sidsidak. Anya laki din ni bakit. Anya kalaki din bakit? Ay, napat patag dagiti babarkadam ngam iti siyak. Anya nga ta, no dagiti langan babarkadam ti awidam. Anya? Total, kay kayat mong matlaidangam iti siyak nga asawam. Ala, makikabalay kan kadakwada, salbag ka. Nasaya at met, kasi kan mismo ti may dito'y tersenak, Gani. Apay ka de, isa. Adto'y ti listaan ti utang yo kan ni Iseng. Utang ni Ising day ta. Iso ti singiram, saan ka ta siya? Na, anya kumangay ti pagbayad ni Iseng iti utang yo, kat awan mo't panggadan na. Sika ti da trabaho na. Awan pa iti pagbayad ko. Idulin mo pala day talistan ti utang na. Ay, jakpat yan nga awan pa'y pagbayad mo. Naglaing ka ngagpainom kadagiti istambay a babarkadam. Anya? Malugi akmet no di mo bayadan dagiti utang yo. So nga, ala, agbayad kan.
Ay, sapay umutang ako may ti dilata ken itlog. Nagpuskol mo't ng tirupam nga umay umutang. Kan, naglaing ka ngagpainom iti arak kadagiti babarkadam. Ha? Ay, no way. Saan kan ang makautang kanyak, gani? Apay asan ka nagpasada ita, ganay. Ay, nag-repair kami iti Jeep, tatang. Di mo ito nagandar. Ay, biyag aya. Kasla maawata ka, no apay nga adda ka ita dito balay bay. Tatang. Siguro, awanin ti malamot yung di balayaw, iso ngay malatiw kanya. Kwa. Ada ka di pa'y makmakan nyaw, tatang. Kuna, kun kay. Naglaing ka nga gastos, no adda kwarta. Ita, umay ka agdawan, iti ka na. Danugan ka, no may salbag ka. Anya lang, iding ni tatang. Saan adito balay ti papa na mapagdawatam iti lamutan? Mapan ka kadag iti iliblibrim abarkadam tawan makanditaw. Tatang. Kulamlan milyonaryo ka no, painom ka. Bastan ti pa'y ti pulutan nyo. Ayan nga ita. Tawad ka niti kanab. Pasensyakan, tarigani. Iranamit ngawan kwarta kita. Amumayat ngawan pagsapulak. Anya? Kat kumusta nga, ijay paspasada majip mo, parigani. Ay, ado ka no ti bagastos kung nadyakin ko ka. Iso ngawan pa ilang panggata kita. Ingka pala umutang kadag iti daddo mabarkada ta. Bareng ada kwartada. Sige. Kasta nga rod taramidag, pariteriyaw. Awan, ti maipautang ko kan kaganay. Awan kwarta. Uray, sangagasot ko mano adda, antilipay. Jakpat yan nga awan kwartam. Kat no naglaing ka nga gastos. Inaldaw ka nga agpainom iti arak. Kanayon ka mat anabartag akaduam dagiti babarkadam. Antilipay. Ti ammom nga ta kat jak ammaw tar aramiden niyaw kadagiti babarkadam. Isuda ti mapan mo utangan, tay suda mo ti babarkadam. Inasit gak idaan, antilipay. Awan ka no kwartada. Natural nga awan kwartada. Kaawan mo't pagsapulan da. Apay nga itakala nga sumangpot, gani? Napanak nagdiskitar iti kwarta. Napayak lang. Kasano nga rodan? Kasanon ti biyag ta? No awan mo tin kwartata nga igatang ta iti masipsapol ta. Ostaon, di kan sumanaod dita. Kat, apay nga rod nga agbugkaw ka ngay. Napudot tuulog na mabisinak. Hay, saan lang nga sikat ti mabisin? Uray siya. Agawid ka pa lang nga di balayaw. Tawanin ti pakankukin ka. Anya? Ay, agawid ka pa lang nga di balayaw. No di kan makaanos kanya. Pumanaw kan. Nagalasan day nga inaramid mo iti asawan. Pinapanaw mo mo tani di balayaw. Nailaw anak lang nga nang papanaw kan kuha na tatang. Mabisinak namin iti day di akan itaw. Iso adyak na puutan ti panang papanaw ko kan kuha na. Ay salbag ka kiday. Mailiwak mo't iti asawak tatang. Yasidag mo man ta ulam. Apay ka di tatang. Yasidag mo kunak. Aw, adtaw tatang. Ay, anay ikaw. Apay ngagkatos ka ngay tatang. Tapno aglimpyo ta ulam salbag. Anya ti araramidam ti balay, gani? Umayag agkid daw iti pamakawan. Bakit? Anya? No, anyaman ti madingin nararamid ka o pakawanin na kaon. Maiiliwakon kin ka bakit? Sikalat pampanonote kaon. Ay, jak mamati. Ay, mamati kan akanyak bakit? Surin ah? Jak mamati. Umay kan bakit? Hagawid tan. Manjak. Apay, di ka di mailiw kanyak bakit? Saan? Sapay ka digdigos ka. Nagbangluak. Uray pay. Saan ang makabusog day ta? Anya? Pumanaw kan. Tadi ka mo ten kasapulan iti biyag ko. Anya lagi din ni bakit ko aya. Pumanaw kan kunak mo. Agbisinak lang iti dinam, gani. Pautangan nakman iti kwartam pariteriyaw. Awan kwartak ko naklangarudin, parigani. Imposibleng awan paray. Nakita ka itay nagudong. Anya ko mano nakita yan nagudong. Tinulungan kamot iday. Iso tulungan nakmatan pariteriyaw. Ay awan malagip ko at tinulungan nak parigani. Anya,
Pumanaw kan. Awan maitad ko akwartakan ka. Pautangan na ko na. Mabisina ka talagan. Bayadan pa'y nga umuna dagiti utang niyo. Sakbay apautangan ka, gani. Awan nga rod kwarta, kisa. O di, awan mo't di maipautang ko kan ka. Ay, mabisina ka talagan. Masyan ka kanya. Ingkag pakpakaasi ka dagiti babarkadam. Saan asyak ti asitgam? Ay, hinasit ka kami ng dagiti babarkadak. Ngam, awan ka no ba't kwartada? Ha? Saan ko naparikot day tagani? Saan kan ang makautang kanya? Why, tatang? Why? Huwag tarupam salbag ka. Dagitiin libre mitiarak, di da ka matulungan. Sigalbag na ganyan tataw. Itatasyak tiyag patulong, di na ko namamaw. Kung kunam Ang kakaimas pa ya pulutan kin adaw nga arak tim papainom ko katakwana. Hindi amo atulungan itatatang. leksyon kan kaday ta salbag ka. Nagsakit na ut-ut-launay dahil ito yan napasabag kan nagtatang. Pinanawan naklangaro din ti asawag. Awan pa'y magkukurtak. Bagtit ka ngamin ganay. Ikakidag sapol iti panggedam. Tapno agbyag ka. Iwan tatang. Agbalbaliw akaon. Nakamiri sa kaon tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! At nakwartak ita, isang bakay. Inakman gumatang itag kakangina nga usar kaw. Anya? Igatang mula ang iti usar mo tinaglakwam kadagiti natang? Mangibati akmet iti para dito'y balay. Bakit? Danag mon aya. Gumatang ka manin iti kabarbaro nga usar mo. Tapno anda iparambag mo. Anya laki din ni isang baybay anak lata ka de. Bakit? Parambag ka atao. Nagalas ti kasta nga aramid mo. Tay ko nga ro din. Jack kaya ti matagtagibasit. Asino ko matimang tagibasit kan ka? Alaman. Dagiti ka aruba man nagtagibasit. Lumakita da nagalas ti susuot mo. Ay, liblib yan da ka lang. Anya? Ay, jakmat pa ate yung katakwada. Iso ag gumatangak man, iti ka barbaro nga usar kaw. Aw, si Mang Pagtakaon, isang bakal. Naay. Talumat ang nagdadakkel asupot day ta insangput mo. Wen, bakit? Naglaon day tao iti agkakangina akawas kan sa pataws. Ay sinalbag ka? Day talatan ti paggasgastusam? Katawan mo't sa bali apapapanam? Anya laki din ni isang. Abay, nasken ka di pa'y nga dapapanak tapno agbado akit agkakangina, alaman? Ije mo lataltalon kan bangkag ti papapanam. Imbag kumaan mangup opisina ka. Mala, di kan sumanao dita, bakit? Gumatang ka mat iti usar mo no kayat mo. Ay manjak! Ha! Sana kakaskan ka apasikat. Gumatang man iti bitsen, nana. Ha? Una yan day ta nga itsuram, titaw. Ah, apa iti tsurak, nana? Nagpudot ti panaway ngam nagpuskol day ta jacket na. Malaminak nga road, nana. Ay naimalaldawan, malamin ka. Agling ito pay day ta aso ang nakaidda di ta sangwanan ti tirsinak. Anya laki din ni nana. Agling at ayamal ti asaw. Anya nga rod ti katangam, titaw. Imbaga kita yan, abitsin ti katangag, nana. Di kayat ko asawan. Anya pa'y ti katangam. Hindi pa ya may sana na. Malamabit lang raw ta mga laki ti gatgatangam. Ahap.
Adto yan, tigat-gatangam, tita. Aw, adto'y magtibayad ka, nana. Ha? Nabukol mo't asa nga ribaw. Awan barya a pagsuklik kita, tito. Mano amin ay ati bayadak, nana. 3 pesos lang day tabitsain. 10 piso akinday. 4 pesos lang ti bayadam. Ilistampay laang, nana. Awan baryak. Bayadak taw no madamdama. Sigay. Basta umay mo bayadan na. Una na. Di ka di madanagan. Paramag mo di manugang maudaryaw. Anyat inaramid na aya, Sufeng. O may gumatang itibitsan kan may sakin day. Ngam nabukal asa nga ribaw ti bayad na. Anya? Kas lamang luk-luk. Ha? Jakman kursunada ti ugali day di atitaw. Uray siyak, Sufeng. Jakbet kaya ti ugali day ja atito. Feeling baknang. Baknang siguro at ipanagkita na iti bagina. Kaslakastan Sufeng. At dala dito'y paraangan ngam nakapurpurma. Amangan no nalukayan ti tornilyo ti utak na. Agasam, nagpudot ti panawan ngam pang winter jay jacket na. Bagtit nga ron da tao. Ano saan na ti mapudutan? Basta makaparamag. Ay, awan pa'y makukwarta. Piman pa'y dataaw. Ha? Awan pa'y makukwarta ko nam. Ngam pagpay-pay-pay mo mitday ta saglili magasot. Nay, nadlaw mo gayam day tangar aramida, kilay. Ay pumanaw ka man dito para angak. Jak kayat ni makisarita iti para mag-akasken ka, tito. Anya laki din ni ilay akaroba. Sa anak mo't niyag parparam magkait. Anya nga rod ti rason, nga apay nga adda ka dito arubayan ti balay ko, no di ka agparamag kanya. Style mo bulok, naka-jacket ka pa'y nga umay, nagpudot ti panawan. Anya kumangay day ta. Ha? Uray anya ter aramidam iti bagim, tito, saanin nga agbaliw ti rupam. Kas kalagro-rupa na pasma at tulingan. Anya? Oh, tito, nakapurma ka mo't. Sa dino, ti papanam? Mapan ko man pasyaran jay bangkag kaw, isang bakay. Naay? Mapan ka lang iji bangkag mo? Nakasapatos ka pa'y? Ay katuwa na. Tapno makita damot anapintas ti sapatos ka. Ay, para magkalaunay, tito. Kaya't kung arod niya ipakita tinapintas sa sapatos ko, isang. Makamo ka. Inton bigat, gumatangak manin iti usar kaw. At danto manin iparamag kaw katagiti tattao. Naay, proud ka pa'y amang ibaga, nga iparamag mo lang dagiti napipintas nga usar mo? Tapno apalam da ka, bakay? Kaya't kaw ti agpabigbeg diti lugar tayaw. Umay ka la dito'y bangkag mo, nakapurma ka atitaw. Kabarbaro pa'y dita sapatos kan badom. Untatang, may mayat matla ang tinapurma tapno kas kalaaglang lang abak nang. Angam nalabas mo't daytan nga aramidam, madlaw paramag ka. Saan mo, tatang? Anya nga iti sirbi dagiti agkakangina akawas map, kat adda ka mo't lang dito'y taltalam. Ha? Mapitakan tumot la dayta na pintas sa sapatos kan badom. Asino kumangay ti pagparamagam dito'y taltalon. Kwa? Dagiti koryat kas kada uleg ti pakpakitami ti pormam titaw. Ay, dadhail ti ulom. Tatang? Ay, magkapay tito. Ura adda ka lang diti paraangan kat nagpipintas latta dagiti isusuot mo akawas mo. Apay, umapal ka, pare Jigaw. Talaga nga palan ka, pare tito. Jak ngamin kabalan ti gumatang iti original akawas. Ay, piman kamot nga rod, pare Jigaw. Ay, padawatan nakman kid de. No adda di mon kayat akawas mo. Tapno mapadasak na ti agisuot iti original, pare tito. Ay, pasensyakan paray. Pasig, anabalor amin nakawiskaw. Iso adya kaya tagipadawat. Sayang. Ha? Ay kat inton bigat, gumatangak man ni tinapinta sa cellphone kaw, pare Jigaw.
Day tay nyinginaan. Ay, wow! Nagganasan pare tito. Ikaw na talaga. Investment ko dagit ang kakapinta sa gamit ko, pare Jigaw. Ay, nagganasan jaw. Sige. Labasan ka pa dito paraangan. Inak man pa, gistambay di tersina, pare. Hay, una yun ayat ti tao. Ne, apa yan ilay? Kasano, naggapo dito ni Tito aparamag. Anya? Iparparamag na dagiti agkakapintas akawos na. Agasam, adalaang dito'y paraangan ngem nakasapatos. Uray naman ije talon na. Nakasapatos. Ha? Oray nagpudot ti panawan, nakasuot iti nagpuskol a jacket. Kayat nalaang nga iparamag anangina ti balor ti jacket na. Nalabas nga agpaiso ti kinaparamag ni pare tito. Kasla ka na yun nga dapagnana. Ay, jaklay kaskaso no umay agparamag dito'y balay. Nagpipintas nga agpaiso dagiti isusuot na ngem saan met nga agbaliw ti ropa na. Ha? Ha? Kasla nakalibbi at tulingan. Anya man ang dito sangpot mo, Tito? Ay kahit baro abado ka, isang. Gimatang ka manan itibadom? Ay, day talatan ti aramidem. At nga ro tigatang ko, di gumata nga kiti ka barbaro abadaw. Anya kalakit din, Tito. Nalabusan day tangar aramidem. Nagabsuon ng tibadom iti aparador. Ay na, isang, bakit? Bay-bay anak kadilatan. Day talatan ti pangibibusan iti kwartam. Inton kwan, maibusan ti urnong ta. Sa nabali kaagapit ak tumanayin. At dan tumanin kwartata. Ken gumatang ak tumanayin iti baro akawis ka. Imbis ko mga agurnong ta, saan mo taday talatan aggasgastos si aramidem? Nagadupel asaom dita isang. Kaya't kung araw niya iparamag dagitag kakapinta sa kawis ka. Anya? Tapno ipagadagiti karuba. Akabailak ti gumatang kadagitag kakangina akawas. Makaammo ka kunakmanan, Tito. Hay! Paramag ka talaga. Ayos pare tito. Nagado nga arak kan pulutan ti ginatang mo. Ay katuan pare Jigaw. Agren nagtay ti arak. Gumatang ak tumanin. Ano agkurang ti inumin tang arak? Ay, wow! Nagganasan jaw. Kakaiso na nga dakwartak pare Jigaw. Ag-happy-happy tama ta. Pautangan man nga ro diti kwartam pare tito. Manaw, pare Jigaw. Sangaribo ko pare. Sa nga ribo uli. Mapitlaing taytod ko ken katututangan pare. Apay day tatimbang nga imit mau. Isang anak kao. Umayak bumulot iti bagas, tatang. Apay, awan bagas yaw. Naibos nga ro, tatang. Ay. Nakapurpurma ti asawam. Ngamawan igatang yu iti bagas yaw. Kasano? Di nakmat ik ka ni Tito iti igatang ko. Ay, sinalbaga na pa nagbiag no kasta. Sinalbag at talaga, tatang. Igat-gatang na iti agkakangina akawos na ti kwartana. Pangurem, no di nakaikan iti kwartam. Anya lakit din ni tatang. Agisoro iti saan na nasayaat. Awan mo't kat sir-serbi day nga asawam. Naglayngag paramag. Ngam awan mo't gayam igatang yu iti bagasyaw. Tatang. Ingkalatan mangalay di pagbagasan, anak kao. Punwam day tatimbam, tapno adu ti kaninyaw. Anyat gatangam isang. Saan ka gumatang, Nana Sufing? Umayak umutang itiddo a sardinas. Kendo amat a sibuyas. Apay nga umutang ka. Kat nagbak nang ni Tito nga asawam. Apay anay bagam abak nang ni Tito, Nana? Kat no agkakangina dagiti kawus na. Nabukal pa'y asa nga ribo ti kwarta na nga umay kumatang. Ha? Isadyak pa tiyan nga awan kwartayaw. Di nakikikan iti kwarta na, Nana Sofing. Ngamin, ipang pangruna na ti gumatang iti kawas na. Ngam iti kasapulan mi iji balay. Nagalasin day tanga ugali ti parswa, isang. Ay na, lap-lap dakla ang tibagik nga agpungtot, Nana Sofing. Ha? Ay, nasyak ti mapunuan. Awan serserbi ti amin nagiti ginatgatang na akaws na. Sardinas mati si ta, isang. Wan, Ay. Apay nga, isang. Di ko man naimas asidaan at tilinutam.
Agsapol ka iti naimas asidaan? Ngam awan mo't ititid mo a kwarta kanyak? Ah, Ada ay a kwarta nga ititid mo kanyak? Igat-gatang mo mo't iti agkakangina akawis mo ti kwartam. Ita, agsapol ka iti naimas asidaam? Di mo man pagsisikuran dagiti badbadok isang. Mala, mangan kan, taagsidakan to iti naimas no rabi eh. Talaga? Isang? Wun, siya kung ti makaam mo. Uray di kan mangtag iti kwarta nga igatang ko. Pagsidaan ka iti naimas. Ay, ayaws! Ay na, nagganasin no kasta ba kay? Ano sa mundo ta sardinas? Sana balita agsida ka iti naimas inton rabi eh. Ay na, nagmayatain. Ay na, uray may sa ti asawa na muna tagremidyaw. Nakadasaran dagiti sidaan, Tito Lakay. Ayaws, mabisina ka talagaan ba kahit? Ang nagadumot din dagito'y nakaluban? Talo a klase ti putahi dagita. Agbusog ka amangan. Ay, uwan man ba kahit? Ay, nagganasin jaw. Ay, lukat ako nakastoy. Aha! Oh, apay? Anya dagito'y asidain? Saan mo takarnay? Anya putahi dagito'y ngay? Bulalo a sapatos, pansit a badbado, ken igado a jacket. Anya? Kaya't mo asawan? Linutom dagiti kawis-kaw isang. Total, awan mat ititid mo kanyak apaggatang ko iti naimas asidaon. Oh, di daytan ti sidaam. Oh no! Oh no! Ay, sana babalain ba kahit? Oh, anya pay lang ket aramidam. Mangan kan ah. Uy! Awanan dagiti usarkaw! Awanan! Gunggunam, dayta ti maganap ti paramag akasken ka. Anya? Ipangpangrunam ti taraon. Saan ket adagiti pagparamag mo, Tito? Ay, agbaliw ka magsiguro itan. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Siyak ni Rambo, ading seksay. Anya ti matay dayaw anagan mo. Siyak ni Lorna, Manong Rambo. Ay, kurso nata ka ading Lorna. Sagmamano ka. Nanakanaang Manong Rambo. No ipanak iti motel, kadda ba si Charles no? Ay, nungay ipankalaang iti igid-igid. Tapno makatipidak ading Lorna. Diyak kaya't no iti igid-igid lang Manong Rambo. At damit na laka ang motel. Short time, mabalay. Mabalingin Manong Rambo. Ay, umay ka nga ruden ading Lorna. Siya kunti makaamukin ka itaarabi eh. Ay. Naggapwam abigbig at Rambaw. Napanak man nagsapul iti sayote para Esteban. Anya, nagsapulam nga iti sayo ti paray. Ija sentraw para Esteban. Kay, nakadimo lang na sa pulam as sayote. Ay kaada para Esteban. Kapuraws asayotay. Ay, mawa mo makita nga imit mo as sayote. Ay, imbati ka unjay sayote iti igit ti kalsada paray. Na, apay nga imbatim ginatang mau paray. Ay ka, imbati ka ata kilabanag tao para Esteban. Anya, ay, di ka mawawatan pare Rambaw. Anya nga minday ta sayotay. Sayote asiitan para Esteban. Anya. Nay, kasla na puyatan ka, Rambo Lakay. Kasla na lakas nga ikanday tamatam, naglabaga. Ay ikwa. Ijak gamin makaturog idirabi Flora bakay. Iso ang nagtugtug hawak ang nagpatpat na di ta terasa ti balay. Anya? Kiwen, di mo nadlaw ti iruruar kao. Tanarnekan kay ti turaw.
Kaslag burburag a bulkan ti panagurok mao. Nalabas ka mga nagsasauram po. Kunamlansan ka nga agur-urok ang maturaw. Ah, Uray la agresires dagiti ngipin mo ang maturaw. Kas kalaag karkarumkum itinaata ang mais. anya lakit din ayan ni bakit? Iba ka na pa'y lamot ti kasjay. Talaga magtrambaw. Ha? Ay, mabiit man lang. Apa Flora bakit? Anya day tanalabaga di tatungod mo. Ikwa, awan da ito'y bakit? Nasagit ko nga ben, jay si iti damurtes, iso alim mabaga titangad ka. Sigurado ka, Rambaw. Wen bakit? Basol de si iti damurtes da itaw, iso ati mulatan ikaskaso. Ay, maturog ta na, Flora bakit? Rabiin. Yakpay agtuglap. Ay, na umay kan abakit. Umuna ka nga rudan ang maturog, ta sa anak pa'y ngagtuglap. Ay, sus, umay ka kidain, bakit? Di nakman pilitin ang maturog, ta sa anak pa'y mat ang makaturturog. Ay, kwa, ilutin ka, tapno daras ka makaturog, bakit? Ay, manyak. Ay, anya tinasakit ka, Flora, bakit? Bukaut, saka, ima, uno, pataw. Sumardeng ka man di Rambaw. Awan tinasakit kanya. Uno nasakit ti ulaw. Ay, nalaingat nga agilot, bakit? Ay, sige man nga rod Rambaw. Dahito'y laangan ulok ti ilutaw. Ala, agplastar ka, bakit? Iluto ka, tinasakit nga ulaw. Panang pare Rambaw. Mura ka pa'y laki rabrabe. Mapanak manan agsapol iti sayutay, pare Esteban. Apay arabe iti panagsapol mo iti sayutay. Ay una, tanapres-pres ko ti sayutay, iti rabe pare Esteban. Agaya mo ti banglo ti sayutay, iti rabe Kanya, nabanglo ay ati sayutay paray. Ay kinabanglo abaray. Nang runa, no kadigtigos na. Isla masirok ko ti kaya mo asawang pare Rambaw. Anya nga raw ti kaya't mo asawan, ha? Mapagkagsapol, tinasapinan asayutay. May tumpak, paray. Ay, surod nak mambaparay. Ata kwartam? Mada. Manaw. Nasurok a kwarta. Jay agpaiso at ibagam. Manuti kwartam dita paray. Sa nga ributin ka dito'y bulsak. Mabalinan pare Esteban. Nalakalain mo ti sayo ti ijay ig-igit ka. Urayan na ang haron, tayo nakagpulas. Nay, pare Esteban, nagato asayote. Agkakaiwarada, nay. Huwag nga paiso paray. Nakaminiskirt da amay. Nagganas siya. Agpili kan, tadan na pilik paray. Asino tinapili paray? Dita nay. Dita umas asidag asayotay. Ay, nagsiksi magnakin. Opaw! Nakaswas na itigurong namin. Ay, Manong Rambo. Dating gawi. Uwan, ading Lorna. Dating gaway. Sino mat nga dati ka doon, Manong Rambo? Alalay mo? Ay. Isa nak nga alalay adheng. Nagsapsapulak ba't iti sayotay. Ay, stay! Babae ko na kuma. Agpili kalatan kadagiti kakaduang, Manong. Nakatakder dalaan di taigit ti kalsada. Kartiyam di agpili, pare Esteban. Nagbayak ka. Kwa, anda nalok magkababae. Nalukmag ka diti kayat mo, Manong. Ay, wain aday. Jay nalok magti-type kao. Ngam na taanganan, Manong. DJ man, Ay, mabalinay. Kaya't ko na ita, basta nalukmag. Ay, anya pa'y lati aramidam ngay pare Esteban. Asit gamo di nalukmag. Tamapantayaw ijay bulan.
Nakatugaw ka mo't dito'y abay ka, lakay. Ay, ko. Kariring ko bakay. Bimangon ako na. Tamapanak ang kapay. Maturog tapay. Ay, ko. Nasakitan tibukot ko anak kaida. Magtanganak bakay. Ay, makamu ka nga raw, lakay. Kaya't ko pa iti maturag. Ay, sus. Di na nadlaw akasangsangpet ko gayam dito'y balay. Mapanak ijay salas amaturog. Diyak kaya't ti makikaida iti bakit nga agat dangaw. Payakas na ti panangkitam kanyak muklaw. Uray mo lapag sabatan day ta nagpusko la kiday-kiday ba? At datiks mo niya, tatang. Ha? Ay napagpakawan muklaw. Apay ko mga aramidag day ta. Dakos day ta nga aramid. Anya laki din ni tatang. Aglibak pa'y laeng. Amo ka. Ne, anya ti amaw muklaw. Adda nang ibaga kanyak, nga adda sayo time, tatang. Anya? Ay, ti sinalbagan na pare Esteban. Sismoso alaklakayan. Apay nga isuksukat mo iti sayo ni nanang, tatang. Ay, jak mo ti suksukat ni nanang mau muklaw. Naynayunak laeng. Di ka nagpilosopo, tatang. Inton pan, mabisto na kayaw ni nanang. Aha, mabisto ak ano ibaga muklaw. Ha, balaagan ka. Di mo ibagbagakin ni nanang mga adda sayo, tay. Makaamo kayaw, tatang. Laklakayan kayo. Nga magaramid kayo pa'y langit, ikalukwan. Kasanumot nga men. Ituloy mo, tikayan mo nga ibaga, tatang. Kasanumot nga men. Aganda nga ti payod ni nanang mau. Anya laki din ni tatang. Inyaring na pa yan itinabangsit nga insekto ni nanang. Kaya talaga man muklo anak ka. Inaldaw mo't nga digdigos ni nanang. Wen, inaldaw nga digdigaws. Ngem di naman suksukatan di pantina. Anya? Nagampap. Hey, sinalbag ka pare Esteban. Nay, apay, kanya't basol ko kan kaparay. Chismoso ka alaklakayan. Apay nga imbagam kinimuklo nga adda babae. Ay, pasensya, nalipatak. Anya tinalipatam. Nalipatak apotot mo gayam ni Muklaw. Di ay. Ay, naku na no sa bale ataw, di kasarsaritak. Ni magayam Muklo apotot mo, tinangibagak nga adda sa yutin. Ay na, kuha pare, matanda na ganak. Hindi pagtanagam mo, Kasanaw no ipulong na kini Flora ti aramid ka. malakalag ti solusyon na day tapare rambaw. Anya? Huwag kang aamin. Ha? Apay, aklunam nga raon nga da babaeng paray. Ay kisaan Bakit ako aamin? Ha? Ay mayat ay taan na panunot mo paray. At damat gayang panunot mo. Rule number 1 dagiti babae raw. Uraan niya ti mapaspasama. Di mo aklunan nga da babae. No awan ebidensya, awan mo't krimen. Ay tatitandaan ang parirambaw. Ay, kaya't mo ti kwarta ba kay? Ay, kaya't ko arambulakay. Mano ti kayat mo? Na, kaslaado ti kwarta alakay. Ay, adamot pa siya. Iso nga ikan kamot. Tapno naragsak kamay, Flora, bakit? 1,000 ti kayat ka ulakay. Ay, sige. Ikan ka nga rod iti 1,500. Tapno, happy ka? Wow! Nagganasan no kastalakay. Ay, ngamnay. Masapa ka maturog, Tapno makainana ka. Na, apay apaturugan nak iti masapa. Ay, kiwan, ajak gamin kaya't amapuyatan ka bakit? Iso amaturog ka masapa, wan? Wan lakay. Saan mo ba takakuyog ita ni Esteban Rambo? Ay. Charon. Naglukmag na ito'y babae. Kaslakadakal ti bagik tigurom na. Kasarsarita ka Rambo. Ayan ni Esteban. Ay, kwa.
Ay, sumarunon ading ko analukmag. Adabit ginatang na. Ala, ni Manong Rambo. Hawagan na kailangan mo at itinalok mo. Ay, pasensya kan ading. Ajak ngamin amo tinagan mo. Yaho! Nao. Dakaon lang! Ay, pasensya ka no medyo naladawa. Ginmatagak pa'y ngamin itibalot. Kulang no di ka nagsuplikan niya kita, Rabi. Love. Alang raw. Umuna kayo na iti papananyaw. Taurayak mo ni Lorna. Luklukon na ka ni tatang, nanang. Amaw. Anya? Amuyo, alulukon na kayo ni tatang? Wayne. Amaw. Diyak lang sasaw muklaw, anak ka. Kay, anya nga ron ti aramidin nyo ita, nanang. No anya tar aramidin na. Isumit aramidin kan na. Anya? Sa bali atao, tinakaamuak iti maday nga aramidin ni tatang yaw, anak ko. Ha? Makita na taramidin kan na. Papanam lakay, nakapalas kamay. Ay, kwa. Kasangsangpet ko, Flora bakit? Nagapam, taapay akasangsangpet mo. Napanak man gimatang iti pandisal bakit? Nasapa ak arimwar itay. Aya, Wen bakit? ayan jay pandisal aginatang mo. Ay, kat hindi suki jay lamisaan. At timpla ka man kiti iti kapita. Ay wala lakay, siya kung ti makamong agtimpla iti kapay. Andiyan ngay paray, mapantamanan ag sayuti no Rabi ay. Ay, ketwen apare, Esteban. Mapan ko si Bugan jay sayutay. Tapno saan amalaylay. Ha, nagkadasan paray. Ay, timing lang. Paturugag pa itinasapan ni Flora. Tapno nawaya ak ama kapagdakiwas. Ay, wen paray. Ay na mailiwak ka ni Labkaw. Kaya't kumanan ang makita. Ay, ket dagasin ka nga ron no Rabi pare Esteban. No nanggag mo jay sa gawisiw ka. Rumwar ka dagusa. Wen, arigla daw. Ay na, parikaw pare Esteban. Ay nati parik out paray. Awan ni Lorna. Absent ka no ita paray. Eh, bangkita ka langan iti sa bali ang babae kita. Nagado sa'yo, tayo di taing igay. Ay, kawanan agsapulaklangan iti sa bali asayutay. Sa nabalay, tado mo't ipagpilyan bayat nga awan ni Lorna. Ha? Mapay, pare Rambaw. Ijay babae ang nagtakder iti abay ti poste. Italang ang makitak na ita asayutay. Kabarbaro. Eh, kita nga pa, later aramidem ngay. Asit gamon di nakitam asayuti paray. Ay kiwan na pare Esteban. Kurso na daktay ta asayutay. Di kag talikod ading seksi. Sumango ka kanya. Kursonada ka nga bain. Ala, sumango kan kanya ading seksi. Sagmamano ka. Bayadan ka iti nangina. Basta mayat ka iti kayat ko ang mapasama. Agmutil ta. Agmutil tarupam. Anay ko. Flora ba ka? Wan! Siyak nga raw Rambaw. Di nak nailasin adagaws. Gaputan na katang limlimo ak. Nagpuskol pa iti make-up ko. Anya ti aramidam dito, Flora. No agsapsapul ka iti sayuta. Agsapsapulak mag iti tarong. Anya? Tiamam nga takadyak amo tar aramidam. Sayuti gayam ti kayat mo Ikwa. Pues! Agsapulak mag iti tarong tapno patas talaang Rambaw. Saan? Ay, di mo aramidin day tabakit. Jak kayat. Madi kayat
kumat nga raw dagsapul iti tarong. Balon-balos lang rambaw. Ay, Flora, bakit pa nga asem? Ay, di mo aramitan, dahita. Ay, pakawanan na kaon. Ay, iya ko nagsapul iti sayo. Promise, bakit? Anya. Uwan, bakit? Pakawanan na kaon. Di ka kumagsapul iti tarong tadakas, dahita. Amatlagayam nga ibagati dakas. Sinarbak ka naglakayan. Ay, bakit? Alala, agawitan bakit? Agbalbali wakaon. Ay, kayatan, takita sa yutay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.